Renova adusomere Bible. Renova tusome Biblia. My God, my Mana God. yanje, mana yanje. Daniel igice c'icumi sura yake 10 umurongo wa 12 mstari wake wa 12 n'umurongo wa 13 pamoja pia na mstari wa 13. Maze arambwira ati nacutinya Daniel kuko uhereye umunsi washyiriye umutima gutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi ayo magambo yawe nyene niyo azanye kandi ayo magambo yawe nyene niyo azanye. Ari umumarayika agiye kuza kubera amajambo kanaka anakuja kwa ajili ya maneno yako fulani. My God, wait, gumangaho gato. Baki hapo kidogo. Ngo kuva umunsi eti toka siku washize umutima mu gutahura, uliweka roho katika uelewa. wewe ni washizeho umutima gusa, wewe haukutia roho tu, watumbereje n'amaguru mu gutahura, ulielekeza na miguu katika kuelewa. Hepaya Ozaya Oda kraya mashi. Uriko uratahura bino bintu. Uko naelewa hivi vitu. Daniel, huyu ni Daniel, ni zina ry'umuntu, ni jina la mtu. Daniel ahitamwo gusiguza Imana ibintu, akachagua kutafsirisha Mungu vitu. Daniel ahitamwo gusenga, akachukua kuomba. Daniel ari muri prayer, akiwa kwenye maombi, yari yahisemo gufata indwi zitatu, alikuwa alichukua kufanya wiki tatu. vuga ngo 21 jours. Sema 21 jours. Ni bande bazi 21 jours ni kwitwera wanani banga, wanajua 21 jours. ndatuye ko muri zino 21 jours ninakiri kama kwa hizi siku 21 iki nico canzanye, ito ndo kilileta. ndatuye yuko muri zino 21 jours, kama kwa hizi 21 jours, ndatuye yuko muri zino 21 jours, ninakiri kama kwa hizi siku 21 ivyo amaso yawe atari bwabone, macho yako yalikuwa hajaona, ivyo amatwi yawe atari bwumve, masikio yako haijasikia, ivyo utigeze wiyumvira mu mutima, ulikuwa hujafikiria Jehova arabikoze, analitenda. murashobora kwicara. Now Daniel arinjira muri prayer, akaingia katika maombi, alikuwa anasenga. akiwa anaomba. Daniel yahisemo kumara iminsi 21 alichagua kumaliza siku 21 arondera Imana, iko natafuta Mungu. amara iminsi 21 akamaliza siku 21 arondera Imana, anatafuta Mungu. haca haza umuntu, pakaja mtu ariko atari umuntu, ambaye si mtu. ari abantu muhura n'abantu mukibaza ngo n'abantu, kumbe mujeje guhura n'abantu atari abantu. Kuna watu mnakutana na watu, mnafikiri mlikutana na watu, kumbe mnamaliza kukutana na kuva ukuri umwana muto, toka ukiwa mtoto mdogo wabwiwa amasezerano, uliambiwa ahadi, hamubwiwa amasezerano, alafu ulipoambiwa ahadi, nyakati Mungu anaposema ni gikorwa iyejeje gukora, ni kazi ambayo anamaliza kuitenda, haba hasigaye kugikorako, panakuwa panabaki tu uiguseko, parce que la Bible déclare, kuko Bibiliya ivuga ngo aussitôt dit, igihe gusabiye tujya kuvugwa, igihe biba biheze gukora, toka siku alikuambia yarajeje kubikora, alikuwa amemaliza kuvitenda. Now ubu kuba yarajeje kubikora, kuona amekomesha maliza hasigaye kubikora, panabakia tu ubishike. narivuze rero, nilikuwa nasema abagufitiye ideni, wenye wana deni yako, bisigura ngo abamarayika inamaanisha bahawe ivyawe, walipewa igihe Imana yabivuze, nyakati Mungu alisema, bakaba batarabizana, wakawa hawajabileta, bagiye kubizana inda na wanaenda kubileta kwa jina la Yesu. Gira mugenzi ngo ambia likando yako, uriko uravyumva neza, uko unabisikia mzuri, ugire ngo ni fire, mwambie ni fire. musomye neza ya makuru, ukisoma vizuri hizi habari, uwo ariko aravuga, huyo ambaye anasema twita umumarayika, tunaita malaika. Daniel avuga ngo yabonye usa n'umuntu, Danieli anasema ameona mwenye anafanana na mtu. uyu nyene asa n'umuntu atangiye guhinduka umumarayika, huyu ambaye anafanana na mtu anaanza kugeuka malaika. Yakobo bavuga ngo yadiganye n'umuntu, walisema kama amepambana na mtu. uyo muntu nyene baniganye, huyo mtu ambaye walipambana, izina lirahinduka ngo ni umumarayika w'Uhoraho, jina lake likabadilika likaitwa malaika wa Bwana. Yakobo amubajije izina, Yakobo alipomuuliza jina, aramubwira ngo naco sitari kubwira, akamwambia sikwambii, si ngombwa kubimenya, sio lazima ujue, ariko wiswe Israeli, lakini unaitwa Israeli kuko waniganye n'abantu, maana umepambana na watu, unigana n'Imana, ukapambana na Mungu. Kumbe ari abantu muhura nabo, kuna watu mnakutana nao, ukanigana nabo, unapambana nao, kugira ngo basokorore ivyo bategerezwa kukwaturako, ili watowe vile ambavyo wangepaswa kukukirieko. urangije kunigana nabo, unapomaliza pambana nao, kumbe wali wahuye n'Imana, kumbe ulikuwa umekutana na Mungu.
Ichi ndakifundisha ingine nyakati. Ariko narije kubwira umuntu. Lakini nimekuja kwa Ariyo visite Imana igiye gukora giturumbu. Kuna visite Mungu anaenda kuifanya kigafla. Avuga ngo kandi ayo majambo ya. Eti tena hayo maneno yako. Wait. Ndira. Iyo telefone. Hello. Hello. Okay. Hello. Hello. Daddy. Wino kuriye. Jo kanisa. Birakenewe. Inalazimika. Shitse nga. Nikifika hapa. Siza kumubwira ko imodoka yawe. Sitamwambia kama gari imenileta. Siza no kumubwira ko amaguru yanzanye. Sita pia mwambia kama miguu imenileta. Ariko za kumubwira ngo amajambo yawe ni wanzanye. Lakini ndamwambia maneno yako ndo yamenileta. Kumba majambo yawe nico gitoro gishoboye gutuma Imana igira déplacement. Kumbe maneno yako ndiye karibira inaweza sababisha Mungu anajideplace. Now, uyu malaika yarugiswe n'Imana. Uyu malaika alitumwa na Mungu. Ariko aremeza Daniel. Lakini anakubali Imana ni yarifise programu yo kundungika kwisi. Mungu alikuwa na oroza kwa ariko majambo yao. Lakini maneno yako yaforshije Imana kugeza indungika kwisi. Ilitumikisha Mungu mpaka akanituma duniani. Ndabona abamalaika baje mu ikarti. Ninaona malaika wanakuja mkati. Narivuze ndabona abamalaika baje mu ikarti. Nilikuwa nasema naona malaika wanakuja mkati. Narivuze ko mbona abamalaika baje mu ikarti. Nilikuwa nasema naona malaika wanakuja mkati. Batazanywe n'ikindi. Hawaletwi na kingine. Ya majambo yao. Yale maneno yao. Ya majambo yao. Yale maneno yako. Ya majambo yao. Yale maneno yako. Ya masengesho yao. Yale maombi yako. Kwa kutakamba kwao. Ile kusiku kwa kuinginga kwao. Ile kuzia kwako. Nubakire mu izina rya Yesu. Upokee kwa jina la Yesu. Somera umurongo wa nyuma mbere ko barinzi bagaruka ka. Nisome mstari wa mwisho. Abango ariko Segaba w'ubwami bw'Ubuperesi yamaze iminsi 21 arwanya. Hanyuma Mikayeli umwe wo mu bagabisha bahambaye aza kuntaba nsigarayo mu bami bw'Ubuperesi. Okay. Zingabiriza. Fungeni Biblia zenu. 21 jours. 21 siku. Sio misi Imana izotwishyurira. Sio siku Mungu ambapo Mungu atatupa. Premier jour. Siku ya kwanza. Imana yaratwishyura. Mungu ametujibia. 21 jours. 21. C'est forcer l'Éternel. Afin qu'il se rappelle de ce qu'il nous a promis. Kufikiri Imana cyane kugira ngo yibuke ibyo yadusezeraniye. Okay, reka ndebe. Iminsi 21. Siku 21. Sio yose Imana izotwishyura. Sio yote Mungu atakuwa anatujibia. Umunsi wa siku ya kwanza Imana yaratwishyura. Mungu ametujibu. Iminsi 21. Siku 21. Ni ukubwira Imana. Ni kumwambia Mungu. Sishobora kuva ngaha utanyishuye icyo siwezi nagusabye. nikatoka hapa kabla hujanijibu kutika yale nilikuomba. My Bible says, Biblia inasema inyuma yuko Gabriel nyuma ya kuwa Gabriel yari yaje alikuwa amekuja azanye inyishu analeta jibu ahura n'ubwami bw'Abaperesi akakutana na ufalme wa Peresi buramusibirira mu kirere ukamzuilia njiani. Uyo Gabriel arateba akakawia. Imana Mungu yarizi ko yahejeje kwisi alikuwa anajua kama amemaliza kujibu. Ariko amasengesho ya Daniel, lakini maombi ya Daniel atuma Imana ibaza ikasababisha Mungu anauliza uyu Daniel ari mu biki. Uyu Daniel iko vitu gani? Sinamwishuye. Sikumjibiaga. Yanyishu narundi. Ile jibu nimeitumana. Yarafata umutima mwenyewe. Ilikamatiwa katika roho ya mtu. Reka nongere ndumuwe. Acha niongeze nitume. Mikaeli ni yarafise misiyo yo kuza kwisi. Mikaeli alikuwa na misiyo ya kuja. Mikaeli yamanutse kubera ko Daniel yanse kuva kuco yariko arizera ko gitegerezwa kuba. Mikaeli alikuja maana Daniel alikataa kutoka katika kile ambacho alikuwa anataka kukiona. Mikaeli c'est l'ange de l'intervention rapide. Mikaeli ndo mara wa intervention rapide. Tugenderero muri byo turiga. Twende sasa kwele tumondani hapa. Mana makazi. Mungu nipe kazi. Amen. Amen. Ugonye ni Imana inatembea direct. Iyo saa Mungu anatembelea direct. Utegerezwa kuangasha kuno Mungu. Unapaswa patia kazi huyo mtu. Kama akibivu. Alafu akivisema mwili wa directeur. Asema ule mtu tampa kazi aje. Muache. Sio kama kazi haijapanwa. Lakini ufalme wa mwili.
ulipiganisha kazi. 21 jours Siku 21 zigumaze ibwira Imana zinabaki zinaambia Mungu, kugezaho rero ujya directeur yabwiwe, mpaka directeur aliambiwa, kubera ko bwa mbere yari yakiriye ministre wa communication, maana turu ya kwanza alipokea ministre wa communication w'ijuru wa mbingu. Imana ikirungika ministre wa defense, Mungu anapita na tumana ministre wa defense, nasubira kubimubwira, hata mwambia mwijoro aramukubita niko usiku anapiga na kofi. Sinakubwiye ko utegerezwa kumuhaka, sikukwambia kama unapaswa mpa kazi. 21 jours ni kiganza cy'inkomezi kiza gutegeka ibyawe kugira ngo bicaruke, ni mkono wa nguvu unakuja kuamuru vyako ili vionekane. Na numwe muri mwebwe yasenza atifu, hakuna hata mmoja kati yenu aliomba kujibiwa. Imana yarabishuye mwese, Mungu aliwajibu nyote, ariko ubwami bw'abaperesi, lakini ufalme wa waperesi, ariko ubwami bw'abaperesi, lakini ufalme wa waperesi nibwo buri ko bugwanya 250 milioni kugura ikibanza, ndio uko unapiganisha 250 milioni ya kuuza pasi. Ariko ubwami bw'abaperesi, ufalme wa waperesi nibwo buri ko bugwanya mariage ya divi, ndio uko unapiganisha ndoa ya divi. 21 jours sina moja siku twatura ngo I know, tunakiri ndabizi. noneho ko tubizi, sasa maana turabizi ko twarishuwe, tunajua kama tumejibiwa, tugumye ku mavi, tunabaki kwenye magoti kugeza Imana mpaka siku irungika umumarayika atatumana malaika, apana utuzanira gusa, anamtafuna kutuletea, ushoboye kugwana n'ibigomba kutuzibirira igihe bariko baratuzanira, wakuweza kupigana na vile vinataka kutuziwia venye wanatuletea. nawe profesa umuntu avugishijwe ikintu cyose cyazibiye akazi kawe, kitu chote kimezuia kazi yako. Ubu rero Mikaeli araje, hivi sasa Mikaeli agwane kugira ngo bigushikeko, apigane ili vikufikie. ikintu cyose cyazibiye mariage yawe, kilizuia ndoa yako, ikintu cyose cyazibiye ugukira kwawe, kitu chote kilizuia kupona kwako, ikintu cyose cyazibiye mariage yawe, kitu chote kilizuia ndoa yako. ndabona umumarayika w'umupanga, ninaona malaika na mpanga, naje kugusengera, akuje kukuombea, aje kugushikanira, anakuja kukufikishia. ijambo ry'Imana ryavuze, neno la Mungu lilisema, aussitôt dit, igihe bivuzwe, aussitôt biba bimaze gukoreka, parce que Dieu l'a dit, kuko Imana yabivuze, Dieu l'a déjà fait, Imana yarahejeje parce que Dieu l'a déjà kuko fait, Imana yahejeje il kubikora, ne le fera pas encore, izosubira kubikora mais Dieu kandi, ariko va Imana envoyer quelqu'un aza kurongeza avec un main fort pour te la donner. Kuba Imana yaravuze, kuwa Mungu alishasema yuko uzovyara, ya kuwa utazaa, si Imana isubiye kuvuga, sio Mungu anaongeza sema, kubera ko yavuze, maana alisema, irarungisa umumarayika w'inkomezi kugira ngo abigushikanire mu izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Kuba Imana yaravuze, kuona Mungu alisema, yuko wakiriye akazi, ya kumepokea kazi, irarungisa umumarayika anatumana malaika akure ku ntebe yawe, atoe kwa kiti chako, uwicaye ku kibanza cyawe, kugira ngo ube amahoro. ili uwe amani. Kuba Imana yaravuze, ku rugo rwawe rugiye kuba amahoro, wa mudamu ariko aragusamburira urugo, ule mama iko na kubomelea, Imana irungise marayika kugira ngo amukure mu nzira. Kuba Imana yaravuze, kwiguhezagiye, uyo muntu ariko arakubangamira ku kazi, Imana irarungise marayika kugira ngo amudeplace, kugira ngo amudeplace.